یکیش ما هموامید که فرمانی را در باس وین یکیش ما همانی نه که حالک پیره چین نوه هر یک قصاوی های کاری مثل يعني فرمان تشاوها تشاوا مثل تشدي الحالة خدا مثل وقت الفرمان ده مثل تشهات سري ممكن قصة بيجن ما بخوا شخصيا ما بخوا متشوش كم قهولي يخسير تاني مثل ما اللي قافي رد كر قصة خو هموش مرد جو إنساني ما تاني مش كم قهولي ما تاني ما هو نجمش ده تزاني نجمش ده ددو هات مثل دكا تكانين مثل قصدتيني تسليمي ماتكا ومثل أم بخوتشونا مع إزديات دي روجافا متانين إما وروجان ما تسليمي مع الباتك مع البات الكردستان تزاني الوكا الشرق أوسط ده حقوق جنيننا راستي وكا هش كفرمان شيبويا وكا بشتي فرماني نو حقوق جنين هنكي تشيبو يعني دس بيكر دست بکر وجد يعني دسا وكا ام تخوازن يعني هي ماينا يعني ام بيجن يعني حريتا وان هموكا افتشت وسا نينا وجد مدبي مالا جنيبي ابا كرن ام مدعما جرفكن او بخوخو خب عايشين محتاجي مير نبن محتاجي يكي نبن يعني جنا سرزارو خضرو نشتي او وكا خب عايشين Ci vediamo ancora, وأم حقيقة خوازن هتان ها إخسيرنا الدولة اتبلاينا هتان ها جي قال لك أجي أم نكارن بينن ري المكيتا قرتن. Viva le donne! E viva le donne! جيان آزادي جيان آزادي جيان آزادي جيان آزادي جيان آزادي Ci fa particolarmente piacere essere qui per aiutare per quello che è possibile, in particolare le donne, perché le donne di questa zona sono quelle che hanno sofferto di più, subito di più e sono quelle che hanno dato una svolta a questi territori, perché le donne in queste zone erano più che altro madri, mogli e quindi si occupavano della casa e della famiglia. Invece oggi li vediamo in tutte le istituzioni, sono paritarie con gli uomini e decidono finalmente della loro vita e della vita della comunità. Come vi dicevo, secondo noi le donne in questa zona hanno preso consapevolezza dei loro diritti, dei loro poteri, non vogliono più demandare a nessuno scelte che le riguardano e di conseguenza le troviamo in tutti gli organismi dirigenti, per cui sono in grado di prendere decisioni che le riguardano e che riguardano la comunità. Noi nel nostro piccolo cerchiamo di aiutarle per quanto è possibile, finanziando progetti in particolare rivolti alle donne o rivolti a tutta la comunità, come la costruzione di centri sanitari, perché riteniamo, e voi ci avete fatto capire, che i profughi tornano nei loro villaggi nel momento in cui gli si fornisce sanità e scuola. E quindi noi cerchiamo di finanziare progetti sanitari, abbiamo finanziato 2 asili, abbiamo finanziato una sartoria per donne, domani concluderemo un altro progetto che riguarda i giovani, lo studio dei computer, la trasmissione della lingua madre e quindi cercheremo di fare tutto il possibile. La cosa che ci portiamo a casa è che comunque voi ci dite che noi in Italia dobbiamo essere la vostra voce, perché vi ascoltano un po' in pochi e quindi io dico viva le donne. Voglio aggiungere solo una cosa, che uno dei messaggi o dei compiti che ci avete affidato è di riuscire a far riconoscere il genocidio che avete subito nel 2014. Noi ci stiamo attivando, siamo arrivati fino al Parlamento, è in corso di opera. Poi diciamo che la situazione nel Medio Oriente nel frattempo è esplosa da tutte le parti e come sempre
le cose vengono un po' lasciate lì così perché c'è sempre un problema superiore o più imminente. Comunque non lasceremo perdere, anche in questo viaggio cercheremo di raccogliere della documentazione da consegnare al Parlamento per far sì che finalmente anche l'Italia riconosca il genocidio che avete subito nel 2014. ام بیشیم بیشا شنگال فکر فرمانه گفت سرمد هاتی به لیکولی دیگه خوازن آلی کاری بی ملتی بکن آخرین هم اجبام اول شوا لببریا قصر برین ها هاتنه ما جوارا بودی یعنی چکار خواهی بکن چه هدفی و چیه جبو چه لببریا قصر هاتی ها بکرین ما جوارا بودی حوجه بکیدی سجاب خوازن جوارا بین سر زمان بس برای هر چیزی ما خواست خیر هاتن آمان بکرد. چما لروزگاه نابینیم بیشتر خدماتنه یا جهانی تمامی. اجبر چه دولت به یا چه سازی به تنی فکری یک نقطه و یک زمان یک آل بکاردینه. اما فکر سرگاتی وقتی چهار روزگاه نابینیم بیشتر هر اول هر باوری هر انسان هر تشتید جیان دیگه درکت هوله. جبري نهاد شان قاجي من قارن بيجن رجلات نابيني بتشوكن يعني عرب تدهن تركمان تدهن إيزيدي هن شيعة هن كرد هن هركز بهدور أجيان بكي سروي أساسي ما أب ريبابريا خسرها آواكر ريبابريا خسر يا سر فكري نتوى ديمقراطيك هاتي آواكرن وهركز يتشن قال ده كاره بهدور أجيان بكي عكسي قبري نهاد شاوال دولتي زمان خو فرض ذكر سياسة خو فرض ذكر عكسي وين جبر بري 10,000 بري بو فرمان كيف بن راستي عرب وإزديان قالوا هم درجان كده نعم ربابريا خسر ده عرب هن الشيعة هن جبر ويجي يعني السيستم ما هر زيادة خوازه چی پیکارتی چه قدر جیان بگید بنوی سیوانی ده خبره ببین. گل نشان قال خب خبره ببین.